trebate pažljivo odabrati. Hashtag if you know what I mean. Dobro, ovaj citat. Način na koji čovjek živi je napokon jedno od prava koje ima svaka osoba, kada i ako ima priliku birati. Ovo je malo teže za shvatit. A vi imate komentare i ako ste shvatili, napišite u njima. I vidimo se sutra. Bok!